Ассаляму алейкум, урметтли серджилер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері бүгін апрельнан 5 жума күні. Авропа инсан ақлары махкемесі 2014 сенесі Донбасс үстінде көкте МН-17 қазасы нәтижесінде әлі қылғанларының туғанлары 380 шекаят бергені ақында Русияны хабердар етті. Дава 14 мемлекеттен өлгенлерінің ақрабалары тарафындан açılды. Олар Русия доғырудан яда басталы оларақ ұчақ қазасында қабатлы олғаныны тұшыне. Айрыжа қазанын тақиқ етілігі үшін озыне алған мәжбүриетлер еріне кетірмеді. Малайзия ава yollarının Boeing 777 uçağı 2014 senesi июльнің 17-сінде ұрып түшірілді. Uçak Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçaydı. Uçakta olgan 298 insan elak oldu. Halkara Taqiqat Gruppası laynerinin büyük kompleksinden uçurulgan raketi ile urup düşürülgeni hakkında bildirdi. Kompleks Donbass'ın işgal etilgen topraklarına Rusiyadan getirilgen edi. Moskva qabatını inkar etti. Karadenizd'de gemiler bulunduruluğunun artırılığı, treningler, ortak talimler ve malumat alıp berıvı. NATO Ukrayna ve Gürcistan'a yardım etmek için tedbirler programmasını tasdikladı. Bu hafta geçende NATO baş katibi Jens Stoltenberg Washington'da Erbi siyasi birleşmenin 70 yıllığı münasebetiyle ötkerilgen oturuş vaktinde bildirdi. NATO aza memleketlerinin tışkı işler nazirleri Rusiyadan diğer memleketlerge dair tecavüzi siyasetinin toxtatılmasını talep ettiler. Rusiya Qırımны işgal etmek için kuş kullandı ve bölgede öz harbiy kuvvetlerini artırmağa devam etti. Moskvadan kanunsuz surette zapt etilgen Ukrayna harbiy dengizcilerinin azat edilmesini talep etemiz. Al-hazırda NATO harbiy dengiz takımlarının birisi Ukrayna ve Gürcü gemileri ile beraberlikte Kara Deniz'de devriyecilik etti. Şunun için bu mühim bir bölgede öz ordumuzun bulunduruvunu artıracağımız. Одесса vilayetinde harbiy poligonda Vilhamım sınab bakıldı. Bu yanartılgan raketa kompleksi o 130 kilometr uzaklığında nişanını atıp urabili. Bu haqda Ukrayna Telekesuzlik ve Mudafaa Şurasının katibi Aleksandr Turchinov bildirdi. Onun sözlerine göre keçken sene Ukraynada Vilhamın seriya istilalı başladı ve İlk raketalar 70 kilometr uzaklığında nişanını atıp uraydı. En yakın vakitte daha bir kompleks işlep çıkarılacak. Bu kompleks ise 200 kilometr uzaklığında ateş açacak. Яңа ракеталарның тек кейфиеті ve қавилігі дегілді, ama ateşinin яңартылған idare sistemасы da sınaldı. Aslında bizde endi raketalarının яңа idare sistemасы ve яңа navigasyon sistemасы. Hepsi bu Ukrayna raketa silahlarının kudretini iyileştiriyor. Bugün Donbass Rusiya işgalcileri ateş toxtatu rejimini 3 kere bozdu. Epası provokasiyalar Donetsk tarafındaydı. Bu haqda Mudafaa Nazirliginin matbuat hizmeti bildirdi. Sabah saat 6'da düşman mina toplarından Vodina ve Lebedinska yanındaki Ukrayna mevzilerini ateşke tuttu. Pavlopol civarında ise BMP ve iri kalibrli kurşun atqıçılar kullanıldı. Ukrayna askerleri arasında elak olgan ve yaralanganlar yok. Münakaşalarga hazırlanıp Petro Poroshenko Olimpiyski Milli Sport Kompleksinde taliller berdi. Bu açık münakaşalardan evvel Volodymyr Zelenski'nin talaplarında biri edi. Ama o'zi prezident namzeti sport kompleksine kelmedi. Talillerni hususiy bir klinikada berdi. Tafsilotlicha lavhamizda. 4 klinika uç biologik nümune Prezident Petro Poroshenko talilge kan, sedik ve saç beri. Talillerni hem devlet hem hususi klinikalar ekimleri keçiri. İlk neticeler endi birkaç dakikadan son hazır. Це були і швидкі тести, результати яких я вже Bu tez hazır olgan testler edi. Neticelerini endi bildire bilem. Psixoaktiv modeller tapılmadı. Bir vaqtga sürecek esnas ise saç tetqiqi. Bu esnas 2 haftaga sürebilir. Petro Poroshenko namzetlerge taliller bermege teklifni algıçlay. я
Нейсе Володимир Зеленский мунакашалар кечирилүү вакытында теклифимди кабул этти. Хошунутум. Кайыт этмек истейм ки мен бирден талиллер кечирилүүнү изин бердим. Мен канылга да деңишмелер көрсөтөр едим ве бу эснасы мажбури этер едим, чүнки ички наркотик эписи бу милли телекесизликтин меселеси. Володимир Зеленский се озу теклиф эткен ерге келмей, кан талилини хусусий бір клиникада бере. Сдал кровь, все, что надо было, все. Кан талилге бердим, не керек еді эрший алынды. Кан яңы тазе не есе көрерміз. 3 күнден сон терен талил 3 күнден сон нетижелер olacak. Украина сағлық сақлав назиранын вақтынжа вазифесini ижра еткен Уляна Супрун қайдетті ки, бөлеке бетталелер кечірілігі үшін энзи маневи течхизатлар тамам олимпийскийді. Чүнке тамам бу ерде спортчылар допинг бар олывына тешкірілі. Олимпийский милли спорт комплексы темселжелері мұнықашылар өткерілігі үшін фырсат олғаныны білдірділер. Олимпийский милли спорт комплексы менданында мунакашаларның өткерілігі үшін пара меселесі шымділік белі дегіл фиятыны белгілеп оламайық. Чүнки техники вазифе yok, не керек olacak hakkında. Aynı zamanda kaydetilemіз ki, егер қарар қабул олынса, Олимпийский милли спорт комплексы мунакашалар өткерілігі үшін азыр. Aynı zamanda Олимпийский милли спорт комплексы білдіре ки ресми оларақ оларға да kimse müracaat etmedi. Kararını Merkezi Saylov Комиссиясы қабул etmek керек. Мунакашлар өткерілігі үшін 3 укукый кайде бар. Бірінші бу сайлав алды компаниясы, екіншісі мунакашалар девлет бюджеті парасына кечірілі. Бір низам бар, ода Меркези Сайлав Комиссиясы тарафындан қабыл етілген. Мунакашалар милли телевизион шirketinin мейданында olmalı. Üçüncüsü ise мунакашалар телевизион яйын сырысы кебе. Петро Порошенконың тақымы мұнақашаларны уч басамақтан yapmak теклиф еті. Мудафа, тышқы сиясет ве Украина ватандашларының ақ ве сербестлігінің музакире етілмесі. Любовь Задорожная, Ольга Михайлюк, Евгений Савицкий, Вячеслав Смирной, Имран Усинов, Халиси Зинедин, UATV. Ресми весиқаларға ортүлі фотоға чекілмек мүмкін олacak. Яны фото девлет стандарты енді ilk тареріні кечті боқта мұсылман қадынларының лигасында хабер етілі. Майыс айында екінші тарир бекленілі ве язда бұ стандарт çalışacak. Хиджабны чықармайы паспортларға ве дегер весиқаларға мұсылман қадынлары өз фотоларыны ерләштіре білежеклер. Тәсілетліже невбетті келев хамызда. Хиджаб адетинче бір явлықтан яда хиджаб тубінде киілген фес чекінен олған мұсылман қадынларының баш ұртысы. Ислам динінде ойле бұйырылды ки, қадынлар еркеклерінің диққатыны желп етмемек үшін ортүлмелелер. Эм сачы, эм бедені сақлы олмақ керек. Хиджаб бұл менің ғұрырым, менің сәделігім ве весиқаларда фото ресімлерім хиджабда олмалы. Мен үшін пек мұйымдар. Ama Ukrayna'da resmi vasiqalar için fotoresimler yapılganda hijabını çıkarmağa mecbur eteler. Bu ise İslam dinini kötken Müslümanlar için yasak. Koç hizmetleri bunu böyle anlatalar. Bu baş giyimi şahsını bütünley aynılmak için keder etti ve umumen foto çekip standartlarına zıt keli. Когда нам начали отказывать в фотографировании в хиджабе, Fotoresimlerimizni hijabda çekmek isteymeler red etmege başladılar. Bu mesele oğrunda kureşemiz. Ne için? Çünkü bu anayasada yazılgan hakkımızdır. Şunun için aklarımız her yerde riayet etilgenini isteymiz. 2017 ve 2018 seneleri vatandaşlar hem Ukrayna hem Kırım dini idarelerine kutlevi şikayetler berip başladı. Öyle kutlevi tarzda red cevaplar başlandı. Başın örtülü olmamak gerek eken. Foto çekmek için onu çıkarmak gerek eken. Başında her yerde değil, koç hizmetinin ya da pasport bölüklerinin bazı yerlerinde edi. Sonra ise keti her yerde aynısı oldu. Avropa Birliği'nin birçok memleketlerinde ICAO halkara standartları kabul edilip başlandı. Ona göre baş giyiminde fotoresimler çekmek mümkün. Bilesiniz, Başta Sovetler Birliği'nden eskirgen standartlar miras olarak aldık. Sonra 1994 senenin Ukrayna standartı da o zimanivi şartlarga asla uygun değil. Birinciden şimdi fotoresimler kağıt şeklinde basılmayıp birden dijital şeklinde. İkinciden yazılmayı ki foto nasıl olmak gerek.
Январь айында Украина ве Кырым дини идаресінің тешебюсы или Украина ички ишлер назирлігі тарафындан тогерек маса тешкіл етілген еді. Тогерек маса нәтижелері шойле олды. Украинаның весиқалар үшін яңы бір фоторесімлер стандартына ихтияжы бар. Бу тогерек маса топлашуындан соң біздің дини идареміз яңы девлет стандартларынан ресмилештіру или бағлы масрафларыны озыне алажаға қында қарар қабыл етілген еді. Украина мусульманлары яңы бір девлет стандартларына азырлайжақ комиссия ішіне пара одемек үшін ақча топламаға башлады. Яңы қайделерге хусусан ишғал айтылген Қырымда яшаған қырым татарлар мұқтаж. Бұл сайысына көре Украинадаки ең балабан мусульман жемиеті. Украинаның бұтын әлесінің тахменен 1,5%. Большая часть крымских татар, которые находятся на полуострове. Бүгінде ярымадада яшаған чоқысы Қырым татарлар ишғаліні қабыл етмейлер. Олар анда весиқаларыны меджбур алалар, ама чоқысы мында келе ве весиқалар ала. Олар Украин паспортларыны ала. Ресми весиқалар үшін фоторесімлер чековы үшін яңын қайделер бұсенінің язында бекленілі. Бойлеже эм хиджаб киген мусульманлар, эм Винсент киген католиклер үшін паспорт ве дигер ресми весиқаларға да фоторесімлер баш ортысында рұқсеті олажақ. Имран Усинов, UATV. Құрметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз әді дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз, өзіңізге мұқайтылыңыз, сағылықнен қалыңыз көрішкенде.